Welcome to Zim Celebrity TV, lapho esiyabe siliphathela khona amabhasi e-cross border, amabhasi asuka from Zimbabwe to South Africa, from South Africa to Zimbabwe. Lawa mabhasi kuthiwa ngumzansi Express. UMzansi Express usuka from koBulawayo koNtuthu koMfazi ushaya indoda eliqondise eSouth Africa, eJoburg. So uMzansi Express nguye lo njengoba liyambona usika egaraji yeMzansi eqondise khonale eSouth Africa. If libafunele bathola ku-Facebook la ku-TikTok. Amabhasi ahamba ngesikhathi, if ujahile bamba lawo mabhasi. And amabhasi kaMzansi siwathandela ukuthi maningi bale mihlobo yamabhasi ahlukehlukeneyo. And then enye into ukuthi uMzansi akasahambi kuphela koBulawayo, uyahamba kuboHarare, uyahamba kwezinye indawo ezihlukehlukeneyo khonale kuboHarare because it's a big company. Thank you so much. Siyabonga, danko.